Wala ka klam ko bet, krashi madu, sans pa armod kinam shong ka jela. Redan pat ki jingja, kibara kata adu kata kata ya ki jing para breu. Kawai ni ki jingja, ka de jaya lai dom, hak watang ka juga sngi ki dan adu lai ngut ki bayap. Kene ki jingja kala penlong, yu orang ba shnong ban yam rang ba, habo kan mausa ek te ka sngi ki bas ngsi tam. Ke pang nut mengi ku minong kit kam shnong. Ba ngadang ong Sherman seketi mengi kedua meneng ong adu mentarung adang jauh mat. Tengah itu ifi kumbakalong. Haka arfu artrik jong ni ubnai. Snem arhajar arfuai. Kayu aja ku kubor ning kong ni Sherman jong jauh poliu. Ba pentip bo ong bahang ni ladan ibi besitom dur dan kambar ra ano. Kirki ngi bit ngi biang banyak PPE. Kirki Sherman yang jauh poliu blok komputer penpiang ke ampunan benoi kelawan. Ndai kan PPE ngi mu penyerap. Kakam kolong kirki. Ndai ke jing stat jang kiwi pat nagi pan ki kentai ki wut ki wan ki samla yali a ki PPE bat kalong ke jing job la yo ban ra ya kamet ke jing i hapok ka ambulan da ka jing kwi nanti bai niyo ke jing semar ban yo ke jing koi kat ka bala ngala le ndai nda poi pat sate kawan ka kubor bai la khlat ke masuk hitam kolong bagian nyar ki ayam kumlun le tingi ku minong sensar snong i hap ke non batai ki tola le Usman nongkit kam jong jauh poliu blok komiti kerki pun kre banyak sadum jeng tek banyak ti phai ki briu ka jeng start ka jeng ki ngangarang dan po hospital banyak keren ki kita ngetri ka kam hamadan tambah sutenat nama ka jeng ngetri lang kolong bukham kut banyak rap ni kinong ye ban ki iPhone le akum nong yai batai ki pe chani dan kam ki jeng le aniam di phimla aci wono ra si nama ka yin phi kam bet kan piang nama ka takin hap ra be station Jakarta sepok lau muli Henry Sherman juga jauh podium dan dekat banpek mengaruh kumrang bak sedang dan dekat banyak keren banyak amin sim yaki digi bepri la pendap ya kata ke joksi sasi pangpat kawan tak kubur basa uwi par khlat dan apa pada hospital badita kemasuksi ya kalau itu beningkong sopok jauh podium masuksi kalau badang si benai khlat men para i kawanan shop sakni ke jengiap jengki perkhat ke nyopi bin pe yaki kapang ke mesim hadirin kata yo kubur banyak si weh badita di Pak Johnson lalu idi be tri Sirham mencam senam hakat tim community covid ilok ila syukra chitayo pa kulat hadi de istayo be tri Sirham hakat robas no kulat no kan ko pangnut ngihap ban pendap sibun kiki ndai kamet yang i akit sti sepok rara si ngi kini bantep ndai syaban kit sathi hapun wan namai bayi ki khun yang i kan thai don kin men kan si para kan si kita nang tua yen barang ngi wara itu kamet nang tua yen bikin pek hado ngan ong biang sai se mlak ban pek i khun ni sekolon kita ki bayi ngi kelon nyai la di kat tu kat ni berinjak thai nak kata bani i ketika bet jumpa kalawan ndai la kendet ndai la kam klan ong kongkong ngam dan ketien ngim dan ketien tang ubli ban pentingan dia fi la long kongkong mangan keren iong la long mama ngal dia pe i papa jeng fi nei no i jauh mat hadin ba balik kong kio no ambulans ya firu lapin biang ambulan bapi ut minne nikit na epi sebut lan hospital klang bersih ter kita ki kam bila den tinggal keli iong ham biang mama jan miet pai tu kubur pada bahasa iwi pat ikhlas badi tai di na jiau long berteman ia penting berkhidmat nama kedai kapur bom nur penyemi menurut haban mi pada penting dia kata ilale ngawana yang man keren ke kelon nur berkhidmat buat kibahin dia mama pen keren di kampulan buat ulang syuk kini lah kelon kini atik beri syuk ngafu ni kita haflain ke barang syuk ayat ni ki keloi penyerap ki stat penyerap wud kipai di ambulans kit kita ke hospital hospital nang ta bade ki khun ki krili man le ndo ngi hap mata ya ki le kum ta apa nang kam
Gerki iki baro. Dia kata kajing lek kajing nak bentai jang kini bes tau ki baya. Dia oi ki pe sini bi kwa wan pendiam mi pa phim na ban lek. Ndai pengkria iki jang kinap kin sade antai. Khun ulai pendiam senduk si beji si teng mak min miet kawan ke senduk ru. Wahap ap itu senduk haduk mentep. Nama beli bakal long min miet. Di mentep ki wan. Nang lalek pa mentep apa hospital. Ni ap ika kadi municipal ni ap ika ambulan. Ya wara. Bar bagi wara kadu kam dan chu jing le niam le ru kom. Hai ngasan. Kumurang ba isnong na silek na si auto. Ngimdan ketin, ngimdan terlik. Nilai kat negeri jing jenja. Bangong to pintip ak ni wim ti tang mo fiet. Ndai baro ki bomat lai ngot ki yang haju opo. Ki yam ki linjar. Isi pelong ki jing tuai ningkot. Pang bagin tengen balara ai kambet. Ban tepat salam muli. Lai terli ki jing ja. Hak ju ka sengi. Citang lagi tagi di bangi himat. Tinggi kemen bakum kan kan sange ano. Ablay ngong wat tunjuk tahan. Wanum tunjuk tahan. Malah tunjuk palat. Ya kilong hing. Tendai tu ai pada kini kijing jagin sutu. Bangin phai sa u ki por baro. Bintaro khi kijing pangnut jangi halo ni kijing khlat kan. Baman pakui giang ke bangalai nyuk kerteng ifi minne baki khlat kan. Kidi barang syuk khlat ki bagi ba thoin tang si panai panai. Ngala ong itu bah khlat umpo dia ipanmen para jangi nang syuk khlat tang si panai tam. Ngala ong hang ni jau mun bena ba ilok yang tang si teu khlat ulok. Ngaklat pat bandong hang ni mentah. Bahagia lu teman. Ilok jangi ba rutin ni lang khlat ang chimnai mentah sa upau khlat. Kanufi kapang kamu ti ke bangi kum kasnong ong di tang ublei wan pentengen ya kiwi pakwe ki logi tingi kermen barakani ka jing don benta jang phi baraka jing don jing di corona center ublei le se unsapen jengai no e ki jing pang ki jing sitom nak kasnong ko jangi khnang bangi kum nong ket kam snong gin num sngosu wa ngi cha marwen de ublei ru udon tengkat de bargi dia po darbas nong jangi ki baklat nak jing pang covid angut ki di senrang saungut ki di kentai